Kisan Seng Kentup, ke HYC, HANM, CORP, GSM, EJNC, Kiladawa na Chief Executive ka Jainte Hills Autonomous District Council, Ban Pinshai, Bat Pinremjur, ya ka Jinkno Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous District Council, baki khasi kibasa hathan mukro, kidei kibawan poiwir, nisa bean, kumbalapaw ha social media, ha ka jingwan jingo jong u shathan mukro, ha ka arp khandai tarik unai wing ar hajar arpuar. Kini kisan seng kila penrem jury kani ka jingkran UCEM ka Karbi Anglong Autonomous District bat dawan ba UCEM ka Jainte Hills Autonomous District un penrem bat pensyai halor kani. Kanun yang ka 7-year trip mission isen ko kentup ya ka EJNC, JSM, HNM, HYC wa ka CORP kam kadak kau percaya dane penrem jury ya kini ke statement yang tuliram ronghang oman le UCM yang ke Karbi Anglong Autonomous Council uwad ong le waki nong song chnong yang ke chnong mukro to ki poiwi porhat lene kita ki illegal setelah takam kadak hi percaya lene pempriang ya kini ke statement ko yang o yutang ya kini ke statement ko yang o kau i da kurini ya kini ke por kam kadak i percaya Tuliram ranghang Down, down, Tuliram ranghang down, down, Tuliram ranghang down, down, KAC down, down, KAC down, down. Sing taxi ako ang ka safe na permission yuan kendu dari sikan dan buram jang ka JCDC kalau ka report kepala peni dari tuliram ronghang dari CM jang Karbi Autonomous Council mendin kesini nak kalian jang CM jang ka Karbi Autonomous Council ukam ba ulet sa kisnom pro bat hakata ka ulet jang Islam Pro, kok ya kau ikas statement ya keban kalian jong ni saya hab, sebab ni hab dan tempau itu baca, but kita statement kalau bau ong, bah we will not compromise with the territory of Karbi Anglong, but even an inch of land will be given away to illegal settlers. Hot wala ong directly la ne mat na persa ba si kenar di jongi di basa mikro ba jiwei di jaka ki di illegal settler ni ka jimut dan ka tension atau di ba ismu ban ong ba ki bru ki basong basa mikro kasi kenar di jongi basong basa mikro ba jiwei ki jaka di badang don ni ta ka benda jin ya ka japut da si kala bende da siar ka kandu di sektor blok pun berkiru imut ba ti tau ba ki di ko wer ko hab Iba sudah tang kinong song dian, lalu kita illegal settler. Kani ka jingkeren, lalu kani ka jingkok dari kawan peni waktu ka mindset ka balong on healthy, ka mindset ka basyin. Bagi beliau jongi kita tang di poyer, bagi kita tang di poyer, maki hakano kono por kilaban be, kilaban kem, but kumba kalong mata imat kumba kisim, bagi dan ya pahok buat dan khasiat tak bagi mbak. Tuliram tanghang udah berkutu syai baka KAC kabadi gadis council ka jongki kadang mi tang muslim ka nai spa san huai san pa kibreu hapo bukro asnong bukro ber ka ilaka ki badan hapo katu gadong ka khan keladai kisnong ber kijaka ki ba kibreu kala sa antu de spa sna kabumut dang chong swa ki kasitenar dan don swa ki kasitenar ban ya gadis council ki jongki ke kumno da mau ukuran bagi dia kita supaya dia terhad. Hakabadi bat mata ka jing legisit ke jongki na kalian ka jongi beliau sedikit ATM lagi nak senang si corporate ya kata ni namla ban jibat entah ke jongki hari kumbang iong ba ka jing legisit ke jongki tolong ke jing ai upiang ya kading pula aram lupa ba ke jing ta melu ya kadak mensau kepala mong lupa bat nalor ba si siap iki berujung ini mentah kita declare bagi berujung itu di illegal settler. Kamu ka jingmu jongki tolong balada ka sam kayo di kinong kinbe di berujung. Illegal settler kamu ini berujung di anjing ibe na kita na kita na kinong jongki ka jumut jongki tolong banbe sinong di berujung. Nah kadau penung kami akan illegal settler.
Kemudian kebangi kuat bencai kau ni di lorong orang hang CN dan CDC kembobun di kenar haki di bod jakam haki border area di bun karbi kaniru bila dah maki kimte lakam ya ka kin ke telik kum ki constitutional head kami kum kita kin public executive at the office ke bakam majerong kimte lakam long ki aidin kala pun pun ke jing senang pedang sebenar karbi tinggi maham ya kini bakim dei ban aidin kumne nama boleh la ki aidin bei tu tang maki jongi bukloi di kumung ong kami ke statement tu kalong immature kadi statement ke bomdon sikit klik mak kadi statement ke bangi ke nama ban kliang dari DRM ban lada kum kini ke statement di dang yai ni nak kalian ke jongki ni hapan tu sai bahkan poi ke bor bangi ke mlah tu baca bat lada ni mlah tu baca kadon nak jong ke konstituen kidon ki jakale niam kidon ki maus in kidon ki mau bana kidon ki snong ki kau kidon ki teng jong ki lum ki wa hakin kesempena katin karbi le kidon ki wanra mentasien hidup di cakap. Kita ni kijing keren jong u, bah beri kijing ni kijing illegal setelah. Kalau kebom laban pediang, ini beri persang ban ai uknyang ya kading ke belakang pa, bat haju kopor u ai persang ban tak mulu ya ka dakmong ke belakang pa. Di kani kalau statement ke balong immature statement ke ba lak ban tak ya tersangkut dengan aborang arti di cakap. But kami statement kadi statement ke bang apa condemn. Keren nak percaya nak yang jong. Wala dah uli bro, udang teng. Ya kini kijing keren. Ban udang le ya kini hitam dan pen ban ben ban pen sitom ya diberi jong basa haki thai border. Yang pansi ni ki santeli kiseni hapan sim ya uni itu lerong ronghang. Kum enemy jong kajak kami ngetrap dan kum monokun kajak kami ngetrap. Bah udai enemy jong ni hapan sim. Setiap kebangi hapan elok tak. Jadi demand ya uni bah udai ban wen ya kena statement bah bakhen ni ki bro jong ni kum ko ya faham. But kemasukan nak kalau hajinya tendu jong ni bat UCM dan burom mentang si kalau bah mauru share ya keju sentimen bat ni pun pau ba mauru disagree lan kumpu yahap ya kanika statement ke Ukraine bat walaupun pau hangi ba nak kalian jo uru ya sila ban ai kan kono ka dipercaya kalian jo si ya katang i di start ke jo dari tang kan ko ke kubur bang kuat percaya kalau ba ni nak kalian mengikut bahlang apa je ni terus didorong kat di bro jongi di basak border di bro jongi di basak border kena senang jong mukrok betul je cakap di bahap apa labang nong sulut di try mulut haki senang di jaka di jongi haki ada di jongi benda di poyer pembakaran ini itu liram rohang betul buat jadi ban sungai betul basak haki ni jaka di bamaki senang yang jauh ulah pensaya ni ulah ada batai bakal senong mukrok kadi ke senong ke bana kalian ka JHDC kala itu kai sanat di wahid senong kirang bak senong ke berang tu bat nalo tataru ka ai di lan occupation circuit ani kikot hidau no didulir ka beri bat beri ke besang senong tu kabumut ke senong mukrok di barak hoi kadi ke senong ke ba hap opo jong ka JHDC bat abaka hap apa JDC kamu tahap apa jaga jalan kalian. Nah kalian jong ulah terencai tu buat ulah dong hiru ba diberi ke besang basang tu kimbe ke polir di try muluk. Ya keba leksi nak kalian jong sila ban kali nak kalian jong uru buat kumbat dia iya gini sini wat traditional kidon kimap kidon kikot sela kidon biji pensya ba maki kidi traditional try muluk buat kamtam si au ba kamukro tahap buat ka apo pun sam jo kerja hil berkunjung uru apo jong ka jalan lagi berkunjung. Jika ni statement jong keloro mohan kalau out of context, kalau again ya history, ikwa bang kerjai lah dah ukwa bang tip ya history jong gini di border uni keloro melanghang ulak berwan kenduk ini menghikai history. Ini ya keren ya kan 1951 notification di bang Malaysia mi yo ya gitu ki Jakarta mi yo nak kabusu tok bersyukur. Is deviate nak history lo. Kalau kami ada idur buat ka history ke jong ni lo. Bakin ong bagi beriu di jongi di belasak di cepat senang hang kidiki imigran dan ki illegal settler dan kita ki poyer ki ba chong bi ai ba chong thap di kalau deviate nak history kalau persya ya ka history ke bangi tip baro atli ki diskursil baro atli ki jela bat kali ki immature statement ka bala ban temi penban ya ka huri hurah baro atli ki jela dinat kadau ni maham ya u ba umdai su bandang lapla kumni
bat la da u beteng kan ga jing lap la kan poi ke por ke bang inom la bante execution la ka de satai bate la kam ya ka huri hura la ka de satai la ni sadir de kum ki constitutional head la ni kum kita ki public representative ni kentu ya ki bagi di bentengkan maswa ban keren maka jingkran ki chong ki ni sim baka di ga jingkran ke bombi basukran bit hari ke jingkran badamut khnang ki ong ki illegal settler kamut dan every intention ban be snong ban pemi ban kini yubo da gi ing kisem ye ki jaka putai khaspa ni kum kita da nakaliang jumi dalili di am nam la